Okay, it's for the bunker Tana Poso and 12. So that motors quality assured consolidated bank. And I feel like the Herbal Center Wayarisa if you I'm not Gigi them. So what's it? Inimakumako. And then my mouth don't shit. Hey! Bad day, kwa. And then my mouth don't shit. Bad days, kwa. I can't see no crack. See, baby, I would die, the hobby. Minim said now, one year and panko. 1 year and panko, young Caropenka, would you come and say? It's an open many years and panko, aha. Just a panko, fan, channel, see you so funny way, everyone. Of now, we don't young but that's what I know, Maniaji no pay. Aha, mobile mood. Now the birthday, the swap me one idea, but no best 45 minutes in my papers, no 15 minutes. And you know, with the daily graphic, can I sass your mouth? Now, what should him ha? Oh, see the minimum self fall about the quine or so. What's I want to want my I beat you to honor. I die with you. Oh, about 3 years, so be our first quine. And I are fat of mine. I about a twasso Makuma could do so. I will no omoyen say a baba yet to say apartment and to a new hotel. I was apartment in Musa de no much no na a friend La Beach Towers. And no much as a open city viewer. And no none boy a $579,500 as at 2011. And now perceive your cost so kakra. Now what shall say the sea view no near the so tear so say on my apartment no now a quote for $634,400. Now say ye can say project no I can't at the Facebook CCA are you 5 Adaroma or there are 2 Facebook Abron Santin no is like big road and the Facebook CCA yeah now what's the answer more daily graphic cash mo modeba Wamuchesa maso cheka krebi betoto so na weni kwa no hwemu asabra na omo yeso musinti wudi sikaba ubetua kakra no mo dia to project so nto na ewo mu anu watua kakra ko so mbawie na wacheri nya na osaka apartment no ebi mu committee etuetua sika no ma ekoba se project ni complete se ebawie no etwe kwa kire no eno mo san refund obi otua sika ni bia ede ni sika ema no na ewonsemo na daily graphic eche se ukọ Ghana Institute of Engineering na Magnus Kwasi wano na president mawom waso hwe project esi won medan na omasiesi wona sa wo so baye hu adwuma siesie biema ho behia sam ba momoden aye test wo ho na test no na ya integrity test en na be chese aye structure na esi hono ahoden wom ana so aye mre ho behia se yedwirigu na esansi foforo ana sa ahoden wom se betumi aso wo hwe sene esi hona epo mframa no abono over so many years and ade nyina na ade nyina ya basa wo da 2011 we are in 2023 how many years in years more than 10 years 11 years crop di kona ni enti no eno na omonya integrity test no na na say ade a omo behunu ne kwan ni because that's a huge investment it is not a small investment enye dan kitwa so wona mo so tum say dan no nyoma komu o yeah materials kuma nkasa hu say 12 story 17 story building yes epoano de enye small construction so onsenka wokọ tise take ho ya atorencheba to mi no sa no musisi o madan apartment nti o musi ne ten enti say ye no dantia na obia ba bi obia pa bia no asi ne de asi dantia na sase ne nyina na kwa west enti bibi sa na nanka o mo pese o mo de ba na eno no hwemu a o mo kye say La Big Towers no na Babisoti and Sons Limited and now we AC on behalf of Cyprus Investment into almost October 2011 na we chese we no ka wo hwemu ana anisode hu nyina ne say enkwankosi 2013 August de na nkoma wie bibia nti nkoma wie 2013 na enka 10 years mu ana yadrin na ka wo e wie project na anyeye the graphic chese wo bo modern so Cyprus Investment Limited for ye developers project no ebedi nkoma na so no wo antumi nya wo eno ho asem wo daily graphic katafeto so miensa won saka wo bekenkan na medo beko katafeto so dunsia na Apostle Eric Nyameche wono na ye president Edema Pentecostal and Charismatic Council no wo masema wo kacha ban nyina ne se wo saban etu na mo bi magana fo nya gede hunu se wo hawo ne krompo na aba no aban na kasa na ne famu de so de beso no enti wo so ye timamuni ana wo ye wo obi aban bodo
ade de so akọ gigigibi na person sacrifice ho de ma oman no etumpon a wo se ho behia se aban no ebete eka oboso na soafo so de omu edi dwuma no na point is no onte so into asa aban and downsizing the government no mon sign and cut cost eno ko a ene be ma timamuni no sa resemu ni sa aban ani abre se opanamon bi eto na se eni so de hu bi won ni so ansa no manfo no so de akire na so bi e ka cho se te wa aban so ti so awumwa no wan na mfa ni sika emra me shon sase me bondo eni eje na foto na mo awutu no eno so ho asem e wo daily graphic da bokrata yi ne fa to so edunsia na wo so ne fa to so edun watwe no so a isi e the constitutional instrument akwato parliament eno no eye continuous voter registration no enti mu a afena mo pese mudi eba oman yi enkrata ye hwemu edicho ye din de to aba no wo mo chese wo se okita Ghana card no eno wo de kwa parliament akwaje chitaye na atachi na wo madi odwuma Dr. Kweku Sibwo Kweku ena de nsem wo nyina atudwa wo chese wo mo hwanim se parliament ebeje tu mama wom na oba abe register wenya so de 2020 no wo mo to achne da bi eye omo a omudi omudin eba foforo kra no omanya 18 years no ena sade we eka wom sije mame fanko Ghanaian Times mu na medo be hyase our back page page 24 enra na Quarters Control Commission say first no mo ya board say no omo ya commission it's from nakok omo de betudwa ese wo mo ensa ka 50,000 kilograms we dibie na eno no mantem a wo mo echichi ye no poe mantem mu ena fra mantem ho na omo tie nti eno free opepambo some wo fimpim ye no ne adwenu bako di besi fimpim ye no ne adwenu miensamu ena omo chi sa we di ankrofo abobo ne boa edi hu dwa wo mo abobo ne boa de ne nam no mo chechiye na wo hwe ano som no a enye sika ketwa bese 50 million Ghana cedis and a 5 kilograms of weed ya mo chechiye na ano som no edru enra omakotwa jatum asini nyina ya se no omasino abna eda Facebook ne jadem so dom ni gomora ejadem omasini nyina na acting director Edema Public Affairs and international relations I wona kwaka Francis Opoku amoa o say oman no emamra no ensoso obi bedua enubone sanse we de yedubone anaso obedi hu dwa anasa obenom nti ye chewa emra no enu bedi o tena me adom a ye ne no one pa mo bisa no na ya musa misa ma mesa ye musa profu bi so ne nam a na wo mo hye ntade atwa police o mo firi hin e ba ye ehin for police for no na de na ko mo ni ho no ma wo mo ntumi hye wi de ne ma ne nye yi ana na ye nti asa abrofo t-shirt tuntum ya di yellow na police bo achire no amma ye hunu mo firi fa wo mo dwumadie wo mo ne san na sije wasan bisa ne senti ade ye nya ye no ye ntimi enkopesa pharmaceuticals fo bi ni ade ntoma wo mo enya sika bi mfa mfiri mu ana chance ye bekwa kwhye no eno so be na de beba sasa ye ka ekrebi so bi dem eno enso ho asame wa ha na me de wa bakata fa to so de no miensa but no abna on the more serious note adna nye chenku kitwa na gu ho no enye chenku se de yabobo no boa eno ma sese obotom awana awana de me kansa mo se enye chenku kitwa na yaboa no a kwaku edoso me nada ejadem na me bisa kwa me enum na koye na bisa so ye so se oyo okay na ni so da ho de yesa se we no because we ni de kra for ani so a obeye he abra ko edim ame ko ba ni CJ na CJ Christian na trustu na ye hu no ye hu abrantie amra me ye basa so mo se mistaken identity pa no mo di kan yi no e beka so ye hu Christian ni ade no ye hu no one the director ni nyina ntisi ye kase no ogusu ehase enipa bebro 11,000 how many days ni ena wu se si Jordan ena ya woda ena film we cry omo a ye yi omo ye hu no ma no som no tasam na keka ko take na no den abusuan so guso a ebo mpa ye Ghana fo nyina guso bo mpa ye se ebe hu Christian atu twasam se wote ase na awon so a wo honya wo ketwa na nka wote ase pa hwase ehoi o chale obode na hu ya mobo na wo mo ya brantie hu ban na onfa de meka busuan sa ne nua ba no so sa opeso oso me pesa metimi nua be ma ne keke na me hunu se me nua be ma ne te ase nya easy ento wa ese da enye easy sa sige enye easy unia wa akwantuom busuani wa akwantuom no ye odi ni pa wote TV ho Ghana ha na wo hwe sie na BBC na
juregu eno ana me hwe CNN na wo hwe temperature e what take you around this time awo ho nya de keto it is again just imagine say so obiti ase wo dan ya juregu yi ase a awo kura beku no awo kura beku nipa no awo pa wo ho na sa trenche me yasie no ya me hu ye mobo na omoye nua be ho ban maye e de gusu awa resemu say ye be hu ayi Christian empire na ye be koso abo say na Accra Circuit Court na opani ba kwatabu na de kwakogina na eye Emmanuel Apia ono eye prophet odifo na agrada koyi na deja e woni TV so tender TV first tender TV no etuwe no efi 2020 na papa no akwakotwende agrada kwakogina court no nkwa no de ne koye wode mia menua be ma enokwa wusu sisa abre no na oye adwuma o tender TV honom aho na osanso media practitioner na chasomane dodo na friend 1 gig na businessman yes friend Emmanuel Kofijesi wamo ene esa branch ba kwaka ho de end wono wadwane to obugu so hwehwe no na womo de makwa kogina court ama womo bail no 100,000 Ghana cedis bail na court de ama womo na se no wo hwa oman wem no emra bia ne ho no mema kwan so obetumi de obi adeja on fan so wakwa akoto abonten wo de kwayen so se TV no omo san ye live wo Facebook ye live wo YouTube ti da na deja ne de wa to ma wiase nyina into atabi ne de na kwa kogina court na agrada se wo ye charlatanic advertisement no ene charge bi so da no so wa frauding crofage o musika no a we so san ba be ka ho enti no no amu no oda ho o to no na enti ni party no ho ase a wo pe chese ababa wa no eden pa na ye no sija eye me desesa ne ma we nyina eba na ye ti esese sorry internet social media social media ti no you want to trend for the wrong reasons why na agrada we ni pa ben nyabotre wate nyabotre na o yesa na o ma ye bokwafuo din dodo ma ye boye din dodo so ye hodwo ye mpa ye ho asem sa si je bedi adanse me da se na ya ka nyina no ye papa Dominic Niti defense minister was so share every December ebesi sabre nipa duasa na ye ku wo mo e wo boko adenti entokwasam ne ade no woso obi afa tuo no to honom no man hwe ya sa terrorist ne atutrafo bi ebetime de wo ho agimu a anhwa na de omo de bebo man mu no enye entomafo wo boko enya botre na omo nkoma koma to omo yem na omo emfa sumdue emien koyanimu saa